Daktari Alfred Ndemo Bwongera, nimeapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa serikali ya Arati. Tutatengeneza kaunti, tutafanya maandamano ya wananchi, na tunaomba Mungu Mwenyezi Mungu asaidie Arati akuwe gavana wetu wa Kisii County. Na wewe Mwenyezi Mungu utusaidie. Mwazire pia mno sana, Your Excellency. Nchomurilia bwegeta ya Kisii hote inganchere asemara kwa ayiga yabono iga inkomonye igorya Dr. Alfred Ndemo oyobeire muna umuwaziri asichinsemo ao ime county ya Kisii korende ritkorigoro chitarikinya cy'umutinyi 11 umwaka w'ekiri 2024. Umusike Dr. Alfred Ndemo nigo anyarete ko bakagotiga egasi yaye y'ubuwaziri asogoteba buna no gotanyira kinga kicisene kurwa asomone noye asengencho gukora egasi iyo kuri ya rero kitarikinye umutinyi 11 mwaka 2024 ntaita gatanto ba minto ba uti nganche una Dr. Ndemo na bwatokire egasi ya Kisii County na akorire egasi yane na atigire egasi ya Kisii County ekiagera umugabana Simba Arati tari kuigwa ne numanye Dr. Alfred Ndemo ningo. Dr. Alfred Ndemo numuiburwa obugetutu oyosogete omwaka w'ekiri 2022 asensemo yobo deputy governor asaganiriye kumukonya umusike Mansong Oyongo nyamweya uyoringe kuborekera uko governor ime county ya Kisii wetere ikyamo ya KNC. Umusike Dr. Alfred Ndemo amona Mansong Oyongo nyamweya asichinga kichinke niko bakorete campaign asobwamo agwo Mansong babegete amasakara ase ensemo ya IPC korende Ndemo niko aganyite chinga kichomweryo kiriye ekero otanyire ko bakoko chencha umukonyi b'umugavana agakambago nagoswa ase ensemo ya umusike Simba Arati oyore umugavana we county ya Kisii. Deputy governor as delegated by different party, but as we stand today, he remains to be my deputy governor until we do the voting. Once I win the elections, when he says he does not want to support me and is going to campaign for somebody who cannot give him any position, I'd given him the position to be a deputy governor. That I leave it to you to guess. Your guess is as good as mine. Nonyina bwigo ekero Simba Arati achorete buno mugavana we county ya Kisii nigo amochorete umusike Dr. Alfred Ndemo muna umuwaziri o trade, tourism, industry and marketing. Magega yaye asokora asensemiyo asichinga kichinke nigo amochenchetie gochia asensemu ya administration and public service nagwo ase akorete asentundenke na komochencha gochia ase ministry of education me county ya Kisii agwo asomusike Dr. Alfred Ndemo akorete korisainia kurwa ase gase yo go arama ale focus arungeine arucha saruchuchia na nagoki kiagera maswali baburi na maswali marungi inkinda bakore county na kinde prepared gukora gasi county na ndingia ke ninkorete county na bere siringa county yetu ntubwate potential yo gukora bya gwethana tokora bona bona ntudo tukanyite bakwa gutore gasi na gukora gasi tokora bananchi gasi kwa nguvu zetu zote wananchi wote tohane gasi yetu ne kuwa wetu wensi tubeke keregeto kiyonse tubwate bakore gasi oika ritkorigoro chitarikinya cy'umutinyi 11 umwaka w'ekiri 2024 umusike Dr. Alfred Ndemo nigo anyarete kubaka gwetikia egasi ime serikali ya Simba Arati agwo asatebete buna tarikonyara biro bisene byo gukora egasi iyo kuri ya rero chitarikinye umutinyi 11 mwaka 2024 ntaita gatanto ba minto ba uti nganche una Dr. Ndemo na bwatokire egasi ya Kisii County na akorire egasi yane na atigire egasi ya Kisii County ekiagera umugabana Simba Arati tari kuigwa twabere sirubuya bwa Simba malis and propaganda ya lenge nyinge
igaro mokora, igare gun, igaro mutamaiti songo, tachiti skuru, ebi onse ntuyangi yama propaganda. What I've done no kweresa abantu baminto ngaya. Mumuru na wako mubanga marita yo teyo. Na ndi to kwane ebintu to what evidence. Do kwane ebintu byajwa kali. To kwane to what evidence. Igobono abaliki. Balimo kulika mwisha se mwabeta. Ndigie nguru mufirichi. Beresa mangana ali Kisi County. Beresa on spi. Buya. Na kerere kerega ko komusyo musigerega. Tegona nini? Na fika usikrego. From today mimi kama county executive committee member nimejiuzuru. Before ntrage ndari na bote abantu bamento. Pakangeresa ngabani tokora tiga abonsi ntwa bachuchete. Obule bo machogu bonsi tokabuli. Nkabule ndo ngaingo jirende. Banda soko jibona stroje mutemukoro jujya yenda kujya. So nkabwate no akonde. Kyana getutu abanyali bali ababasi abagirango abanchali mwensi nabategereire naba machoge. Muna mwakwanire bali mwangakere kisi mwantebi. Abaheshimiwa wa MCA nimeshukuru sana kwa heshima yenu na yana agokire sana singi mwantebi nga wone ntokora bwatuka na bwatuki. Going forward ninje nkwana mange kisababu cyagana tigasi ninje ntebe asobogale na ndo evidence isaine mbiyemuno moncho muriria asingencho yo kwendere gusanga amonegete senya Kisi Hot TV amaretane ncheni konkoro kwa nyopto Dennis Kuntu. Mheshimiwa James Umanywa Ongwae, Your Excellency sir, mahali huko mimi ninakuomba kwa unyenyekevu, sisi yote ni watu yako. Ama wetutu hawa haujawaacha vizuri, na tunaomba wacha mzee Arati afanye kazi yake, aombe kura yake. Kwa hivyo muombe yeye omugaka Arati aliyekura